isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Norman ti Oscares Ramon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Tinak pay drama ita ket may papan iti mismo abagik. Adon tinanggagak akapadpada to'y padas ko. Ngam oray no kasta, kayat kulat tamat amang ngagan ti pan nakaidrama ti mismo abiyag ko. Nakababain man, ngam mamatiak ama kaibati daytoy iti adal ken inspirasyon kadag iti padak adumdumngeg. Nang runa kadag iti kaskanyak nga iti naminsan ket nagbalin aparikot ken irresponsable nga ama. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. This is the day that the Lord has made, that the Lord we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Ay na, tumal na ka man, Norman. Tapos pagtal na nangayagad kay kung arumati kumansyon. Abay, bawal ay ati agansyon ha, edita. Saan abawal? Ngam nakababay ti kastangar aramido. Nabarbartag ka. Ngam Christian song pailaang matinapilim nga ikansyon. Uray kumamat no di mo pigsaan. Ay unay kan aya Norman. Talaga amang ibabain ka. Na, anang kumati nakababain iti araramidak. Awan mati iti panagkansyon ko ha. Di ka katagyaman, nauray kastuya. Amuklat ta ti kumansyon iti gospel song. Awan ammom, abakbakita. Saan anasaya at apaglulukwan dagita ang kansyon, Norman? Ad-ad-dalaang nga agbasol ka iti kastangar aramido. Iso anasay-saya at laangan no tumal na ka. Nawatam. Itaman pa anasapa ka abimangon, Julie, anak ko. Kasano, kat alas 7 matan ti umuna a subject ko ita. Saan akas idi nga alas 10. Isu nga oray maladawak amariing. Mala, ayabam nga roden ni manang mo. Agraman jay amayo tamangan tayon. Apag husto, nakaluto akon. Manang Gladys! Tatang! Umay kayo manganan! Wan, umayon! Kanya nga tinlutom apamigatan tayo, bakit? Nagprito ak iti toyo, itlog kan longganisa. Iso ti pamigatan tayo. Mala, sumango kayon di talamisaan, ta idasar konti kanan tayo. Idita! Oh! Idita! Lungat ang tari daw! Idita! Oh! Unay ka, Norman. Nabartag ka man. Anya kumain nung nabartag ka. Abay, bawal ayat agbartag ka. Idita! Ay, saan? Saan abawal, Norman? Sige, naginom ka pa eh. Agbartag ka laang aging gaitik kay kayat mo. Ay, gawa na. Di talaga nga. Di na kami pakibibiyangan na. Tadyak mo daw atang gangati pag ininom ko. Ay, jak amukan ka, Norman. Kanayon lakit di mat ka nakasta. Lumaklakay kan. Ngum imbes ngagnakam ka. Saan mat takas lakar karumat adumuldulдог ka? Oo! Tumbal na ka ba? Nakado ka man ako na ako. Nga, aglisi ka mang ganda itidalang ko. Tas sumra ka ako. Di disturbo na. Ne, maturo ka ako. Kaya't kong, dagin na na.
sino ti ayan ni Nanang, tatang? Diyan mo Ni Manang Gladys ngay? Diyan mo. Away kami na birbirukam dagiti tao nga awan dito'y balay. Nan, mangtad kayo man nga rod iti kwartayo, tabalunak ama pa nag-eskwela, tatang? Ha? Ikandak nga rodan tani, maladaw akon. Awan kwarta ka. Ni Manang mo Gladys ti pagdawatam. Taiso ta da trabaho na. Sigurado nga da kwarta na rin jay. Awan mat nga rodan dito'y balay, nasapan sa arimuar. Ay magam ni Nanang mo ano dapay kwarta na. Iso ti pagdawatam. Tanong siya, awan maitad ko. Nagsuldo kami ngagpaiso di galman. Ngam naabakakmat iti sugal. Gan ininom mi ti daduma. Iso nga awaning kwarta kapulos. Nagsweldo kan samot tan, Norman. Wan, apaya? Nan, mangtad ka man mat iti pagpalingkik. Tani, naibusan ti bagas. Agraman daduma masapsampol iti kusina. Ingka pa lang umutang iti tersena ni Mari Janet. Tada pangaramata kiti kwarta. Na, apay nga ibaunak ngay amapan umutang kat adda nga rod ta sweldom. Adda nga rod pangaramata. Pangaramatam ko ma. Pagpuuna kiti sugalan. Ay unay ka, Norman. Napatpatig ka di dayta. Ngumti ka nun ti pamilyang, ha? Na, rugyan nakman ako na ako ni tita. Kasano? Katkasta ka mat. Di nakman malasay. Norman. Sige, tumaban ako. Di da ko nurayan. Mangan kayong tulatan ta sigurado ang marabyanak nga gawid. Oh, at iti balatom, pare Henry. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, 5,000 ko naman pare. Talaga takil ti pangabak mo ita. Ay, wala. Kasi na, nakasubutak magbasit, pare. Ay, layos man nga rodin at arak pare Norman. Lagid di Mala, ayabamon lagi ti kakadwata. Ibagam ta mapantay o ag happy-happy. Iti sigod mo't lang nga pagpapanandayaw, pare. Wan, pare. Mayat ijay, taalo ti chicks. Ay, kawana. Adong agpaisaw ti liw-liw at ti mata ijay. Wan, iso nga ayabang idang tamapantayon. Tay, aggagatalan ti karabukob ko. Makain-inumak una yan itaarak, pare Henry. Ay, rabi imanan. Ngam aging ga ita, di pa'y simmangpot ni tatang nanang. Ay na, kasladi ka pa'y laang nairuam ijay amayo. Kastamot akanayon ti aramid na. Nagsweldo daman siguron, iso nga aging gaita katawan pa'y. Sigurado anapan manen ijay sugalan day chay. Wano saan, madama manen kiinumda. Ay, ni tatang talaga. Laklakayanan, ngam jay inom kan sugal na latamot ipang pangruna na. Day takat nga ron. Sakit isupay ti addaganas ng agungad no mabagbagaan. Gawod. Nasaya at matasimangpot ka, Norman. Ne, itaman pa'y asaan ka anabartak anagawid. Uwan ngagpaiso tatang. Limpyo kayo mat anagawid. Awan ganas kong uminom. Tanaaba ka kiti sugal. Manon. Dumal na ka. Di na ka rin sermonan ta. Mga nung matibab ko tang iwan mo. Norman. Saan kumamat akasta ti panagsasauyo ka ni nanang, tatang? May sakamat. Tatang. Nukunak at tumal na. Tumal na. Maminsan lang ka diti sao. Napulot ti ulok. Tanaaba ka kiti sugal. Iso tumal na kayo. No? Diyo kaya't ada kayo ti pangidas alak iti pungtut ko. Nawatan niyo, ha? Abay, awan da dumaama si Daya. Nateng laki da kanayo nun. Uray gumamit no at dasagpaw na akarni. Awan mo't apulusan. Ay, makauma. Na, di ka man agpili-pili, Norman. No anya ti adda dita. Iso ti anusam. Tadi ka mo't mangtad iti maigatang iti naimas amasida. Ha? Lumaklakay ka aduldog ko nakmanan. Artek ka lang arudan. Sugador ka pa'y. Uray kumamat no saan ababae dagiti anak ta. Ay unay kan aya Norman. Aginggat ka ano aya akasta ka. Na, bigbigat. Ngamday tamanan ngiwat mo timang mangag. Makauma.
No nauma ka, nakarkaron ang naumaakan ka, Norman. Ha? Iso amanipod ita. Namnamaam adikan pakibiyangan apos. Makaamu ka matan itibiyag mo. Ay, Edita, di nakpanawan dito Hoy! Edita! Ang supli ka dito! Edita! Ay, salpag ititigas to'y. Naabakak man Sana mabalin na dyak makasubbot. Nagdakilagatad din ang abak ka niya. Masapo lang makadiskitara ka ti pagpuunok man Naguray ka. Ni Tata Erning na dyan Ayos. Mayat ti timing na. Sigurado adakil agatad ti awit na italakay. Padpadak mo't dahi takit ang napagla na sugado. Tinasayahat. Asigak man kitde. Manuaya ti utangem, Norman. Oray 50,000 ko mano adda tata. Ay kat adda. Kat nutalugan sut aribo ti awit ko ita. Ay kat, pautangan da nga roda na, Tata Erneng. Sige. Pautangan ka. Tapno di mo mat ko na. Ngamne, siguraduam lang gagbayad ka dagos. Wan tata, awan rumaga pagdanagan nyo. Ikari ngagbayad ak mutlaan nga dagos. Aggagatol nga min dagiti palad ko itakit. Marikrik nak amang abak ita iti sugal. At to'y tigatad ngot utangam. 50,000 amin na ita. Magyaman na, tata. Ipalagip ko man Agtong palkay taltaw nagtulagan ta. Kasta martin ti porsyento na. Iti kasta awan ti agbali na paregot. Nawatam ka di, Norman. Wan tata, awan rumba nga pagdanagan nyo kunak manen. Bayadak abayadan ti inutang ko akwartayo. Ano kasta? Pinautangan na kanila kay Erneng, pare Norman. Wan pare, 50,000. Iso, to'y nagpunak. Swerte nga raw, tay-tayak pa'y ang mga aba. Ay, kano nangabak kan, di supli mong tinutang mo, pare. Iti kasta, awanan ti pare kong mau. Saan pa'y, pare? Paduwak pa'y, sa akong do isubli ti kwarta nila kay Erneng. Ang pare, ang mumait nga awan kasiguraduan iti sukan. Ang mga numaabak ka, kat awan ton ti bayad mau. Sapay na ungot tayo jalakay. Nanya timbaga nga talagang aramigan na. Huwag ka di ka agdanag, tasyak ti makamo. Di ka natagari, tani, agsusulti ako nakmanain. Umuna akon amaturog, nanang. Tani, masapa akpay manen amapan agtrabaho inton bigat. Uray siyak, nanang. Masapa ti klasik inton bigat. Iso amaturog akmatan. Sige, anak ko. Umuna kayo nga roden amapan maturog, taurayak pa'y je amayo. No saan pa'y lang asumangpet ni tatang aging gainton alas 10, ilak yun ton teri daw, nanang, tamaturog kayo matan. Wan, anak ko. Uray di yung aminin urayan ni tatang, nanang. Maturog kayo kit din. Tani, rabiin. Wan, maturog akmatan inton madamdama. Ibusak laang to'y kapit. Ala, ingkay maturugan, anak ko. Pasensya kayong Tata Erneng. Nakimos at talaga ti kwarta. Naabak amin agraman ti inreserba kapag bahay ko kumakada kayo. Anya. Ang di nga danag. Bayadang maglaang dahi dya pa man na makadiskitara kiti kwarta, tata. San amabalin, Norman? Ha? Noon niya tinagtulagan ta. Iso, ti masurot. Awan mo't nga rugda talaga, tata. Awan amok apangalag ita. Iso apangaasyo ka di tay kandak iti uray duwang aldaw apawayway. Ikaray, agbaydak mo't laang. Tangay di ka nagtungpal iti nagsaritaan ta. Ikan galangan iti pagnakmam.
Ay, awan at talaga day di anorman. Agpat-pat nagmangatan ijay sugalan. Wano saan? Ang mga numadamamanan nga agragragsak ijay inuman. Ay, talaga nga awanan na mga agbalbaliw pa iti asawak. Ilakukit din tiri daw. Tamaturog akmatan. Ne, at damat nagtuktok. Ni Norman nga tandait na. At tinasayaat, lukatak tiri daw. Norman! Tulungan lang. Bakit? Pangaas. Ay, Diyos ko! Nanano ka? Apay adara-dara tarupam! Anya tinapasamakan ka, Norman! Anay ko. Anay. Hinayaan ba't? Tanay, nagsakit. Loot intero abagi. Ay kat ano sam tani, nagado ti donor mo. Nagdakkel ti sugat di taayan ti kiday mo. Agraman bibig mo, bimtak. Agasan man day taan na may andakan ka. Uwan nga ron, bakit? Awan pulos gaway ko. Tataludam hata ng bugbog kanya. Sakit nagdadakkel na. Naimbaglaangan at saan da ka at tinuluyan. Uwan nga ron. Kastao na yung butang ko ito. Kamok talaga di nakinggaan aging ga mapugsat hangis ko. Anya nga tano agdarum tayo. Saanan, bakit? Larigat akal kalabanan na yata terning. Kan may sa basol ko mata. Tasaan nga nagtungpalit itulagan miya pa nagbayad ko iti inutang ko akwarta. Isabayaman. Day tanto ka nga minsugal ti ipang pangrunam. Anya itangay. Agnakam ka nga taitan, Norman. Ay, gunggunam Day tati maalaalam gapu iti kinaartag kan kinasugador mo. Kurang paikit di day ta Ninanang mo, siyak lang arudon tinaagrabyado. Ngamsak pa itong tanyo mo. Asino kumangay ti ungtak? Ni edita, kasta ka day? Ha? Nagdakkelan ka abagi. Ngam irresponsable kamot nga amakan asawa. Ay naano saan ka laang alaklakayan. Malmalwon kamot kat talaga, Norman. Ninanang mat. Ninanang mat nga. Ha? Matapis kan tulang ataan. Ay, saan Maasi kayo kumamot kanyak, nanang. Kas makita yung man. Nagaduti donor ko. Gapu iti panang bugbog da kanyak. Nagsakit inaut-ut intero bagay. Ay gunggunam kunak manan. No di ka pa'y lagnakam iti dayta na pasamakan ka. Ay jak amaw, Norman. Anyang iti planong ita, tanaimbagan dagiti sugat mo, Norman. Agsapol ak iti panggadak bakit? Agsapol ka iti panggadam kunam? Wen? Agsapol ka iti panggadam. Kat inton agsweldo ka, mapan ka manan makisugal. Kasta ka di? Saanan? Sorry ka din bakit? Pakawan na ko. Kapo iti kinatuldog ko iti kalabas. Aklo na ka nagbasolak. Ngamita, ikarik nagbalbaliw ako. Ngata? Wan bakit? Promise. Ija akong ti arakan sugal. Agbalbaliw ako na talaga. Ay kat nasaya at matano kasta. Sapay la ko mga rod, tatong palom dagita akarim, Norman. Wan bakit? Talagang agbalbaliw akon. Promise. Manipod idi, inidyakon ti arak ken sugal. No adda pakitang danan wano pakitrabahwak ket agsweldoak, iyawat ko amin iti asawak ket isuntumeten ti agpalingke. Ita adameten pamilya ti duang anak mi, ket da kami nga agasawa ti makakaadda a mangaw awer kadagiti apu ko mi. Adamat basit garden ko iti malikudan ti balay mi aminulaak iti agduduma a klase ti natnateng. Isumet ti maysa apakakumikumak ita. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo,
Norman. Ken ka pagayam Norman. Nasaya at met tainid jamon ti arak ken sugal. Ngamin, awan ti nasaya at nga ipaay na dayta iti biag tayo. Malaksid a mailumlum tayo iti utang, agbalin tayo pay kitdi aparikot iti pamilya tayo. Sapay la kumangarod ta dimon sublianan pay dagiti saan a nasayaat nga aramid mo. Alakastan pagayam Norman. Ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.